kajing keno badon ki kato kanengot ki breu napo Reboy district ki bajuthe daka diesel hapo kasurok ba kabala pemiru hakawe na kilat pathai khubor napo Assam ka times 8 kani kajing keno kalapau tengkring ba kajing keno kalong ka babakla bat ka bomhok hadin ba kajing ja accident kala jabyang hapo usurok ba NH6 ka bahapru hapo uput usam jong ka snong Q9 nin kamit hakaba palat lai tiliki kali lembat kawe ke tuk-tuk kilahap sarut jong ka surok bat banok ben sakanala ka badon harut jong ka surok ba kani kajing sisa kalapau hadin bakinongnya yakiti ki kali ki balano sarut jong ka surok kilapen sisa bakam don satya kum kata kajing the diesel hapo ka surok ba Hendrai kadehi kajing bakla jokin nongnya kali kiba chupen herstet yaki kali wat habapoi haki khongdong kiba bat khamtam habadon ru kajing hapslam मैं बाइक चला के आ रहा था बारिश भी गिर रहा है और टर्निंग भी है तो क्या हुआ टर्निंग में जब था तो मुझे बारिश भी था तो मुझे ब्रेक थोड़ा मारा तो हल्का ब्रेक मारने के लिए स्केट होके मैं गिर गया और मेरा कुछ नहीं हुआ थोड़ा भी इंजर नहीं हुआ किसी दूसरा सेकंड पार्टी का भी कुछ नहीं हुआ है बस मैं खुद गिर गया ये अल्टो गाड़ी किसका है आपका गाड़ी कैसा पलटी हुआ मेरा गाड़ी भी वैसे ही हुआ बारिश की वजह से मैंने ब्रेक लगाया गाड़ी स्लो ही था ब्रेक लगाया तो पूरा उधर खींच लिया मतलब रास्ता में कोई डीजल जैसा कोई देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल देखा आप लोग जैसा कोई I have seen I am from Assam actually but अभी जो सिचुएशन है मैंने जो देखा है ऑन द वे रोड के ऊपर कोई भी डीजल या पेट्रोल नहीं है ये बारिश की वजह से मैंने स्केट होकर गिर गया ओके थैंक यू hakani kajing accident kali baru ban pendisha halor kate kajing keno nakaliang ki bor pulit kanong po police station lembar ki bor nong punya snong jong ka Q9 Mario yo jing tip halor kene kajing ja accident jong ki lightly ki kali bar ka tuk-tuk kila her bran sakate ka jaka baru ban wat ya kadau ke batikna la kadon em kajing the diesel Henry lalap kajing sisa bakam don satya kata kajing the diesel hapo surok ba Henry kene kajing ja accident kadehi namar kajing khongdong jong surok forlin batru kajing bakla bantei daki bor jokan hai bat kajing perher ru daki nongnya kali napo Assam lai jung tip ru bakani kajing ja accident kali amsyam ladon manoru ba mensau lanyo tang kajing julor jong kite ki kali now we have also come you are seeing that it has rain so due to rain only it's a sharp curve so generally surface of the road gets slippery due to the rain and we have already checked because it was come in the news of Assam that some people, some locals, they used to throw diesel engine oil on the road for which it happens. But I have already checked and you might have also checked the interview of those drivers who have just now they have met the accident means due to the slippery road, the vehicles fell into the roadside drain. So I have not find any short of diesel or petrol or whatever engine oil for that slippery lubricants of vehicle. I have not seen anything so far. So the reason behind this is because of the sharp curve and due to the rain only the road surface got slippery. So is there any casualties? No casualties so far, only few vehicles got damaged. So we have already arranged recovery van to tow those accident vehicles. How many vehicles? So far 5 vehicles and 1 bullet. In past also so many vehicles used to get accident while it rains only, mostly during rain time. Okay, there are lots of signs and signals on the roadside. They should observe those signs and signals. So as per that signs and signals, they should ride or drive their vehicles in this particular place. Ina tu kini ki tahu ki baladap ila don kijing paksa na kebenta ketuga new ka balawan keno ya ka sinong kijingi badai ki kana sinong ibriu na kene ki sinong ki batheong kenyang ya kene surot rekat kum kijing lap kajunga kum urang bat sinong lap ba kene ki jaka badai na kijing na kasurok dena kasurok kajing mantan kasurok kadai na kepada kajing khongdong khongwan kadai kasurok kalau pelong ya di driver kola ban telakap ya di kali jompi hak kamtame wakum kali kopor slap keberit kamtame cipun dia kedua ya kini kebakum kini kajing kala kali
kecing telun jo kini kali hagan go sulo boy na kata tahu kalau batang ila cakan lo ya ki saibal kibana katanya sam ini kom kasunong katau kom orang basunong nonton ke musim ban pek ban jingo naik ke beta kijingnya kendu ia kini kijing jia kiba siosi kiba kala kali kiba aksiden kali hakan dia kongdong surat apa kasunong kijing abedai berkani surat kani kasunong cumi kani kamde tang mentah kasni kani kelajar nado kisnam kiba labun senam miswa kelajar kami bat tang suslab ba hangni sau santali kali season hab ki hab haju ko namar ba kadau buning kong hi kadai kebala toning palat bat kabar kalong ba kani kali nama tang suslab ka surat kala betul kala slip te tang su break kali kala tan bisnala te hakini ki tayo biladab gidang syak kendo haki haka Times 8 Assam News kebala kendo ingi ba day na kini ki lokal isnong iba the kompniang ban kala kali nakta kada mda kamiet tas kala kali ngi dekat lamba isnong ni laiwan hakani jaka bat ki polis adan lang hakani bat na kaliang ki polis oi kila shisha ba kamdei kata ka jing the kompniang bat kadai hi na kada jong katoning bat jong slab te ngi na liang isnong hagisngi ladab tayo ladab ngilami hang ni bat ngilabu kini ki jing tho hakini jaka bun teli jing tho ngila tho ba subhanya suki kali ngi na kali ang stong ibu kecingkel pat ya bal kita bar tiba nya bayai lamba kani ka jaka la kidai ki trasnong lani la kidai ki ba nasoi ka pat ki jaka ki ba na Assam ne kinu ki jaka ki bawan sapo Meghalaya lamba uni usurok de ngi pentip sepi ba subha banyak suki ka kali tang supoi hagini ki jaka namar ba kani ka jaka kamlong bat kitang shu ya speed kitang tuk break ka kali kala habis nala